Mm-hmm.
mana e whaamabau lapa. Amen. Whaamabia mai nei tua. E alai la o tau whaakonga. Satauro.
le laua. Ia sa mai foi. Ia wa. Sa mai fia foi nei tai au. Sa mai. A fai o mai mua mai ia. Siva mai e. Fai foi lo fia ma lo ori le tua nei so Feau. La semana le fia ai pe fano no ia sa mai. Siva mai. Fia mai nei tai au. Siva mai. Sa mai kongo no maota. Lava le mai lo fia nei tai au. Fa lava le mai lo sa lo ori le tua. Sa mai. Sa mai nei tai au e. Fa ale lo fia le li.
whai o nai whatoa ma le fua mai ea sa mai. Ai a whai o e mai mua mai sa mai. Talofa. Uso la lei anga lofa.
ia malo lava le o sa'i malo fo'i le whapalipale amene ia tatou amata fo'i le tatalo amene vi ia tamala o fio nei tai au whaftai tamai la o fio whapopo nei aso Feau ia aso mato ola talo tamai le mana o lau whaunga ina ia ilunga ia tau lau auna ina ia manuia lava tamamea uma matou te whaia nei aso Feau ona Yesu tamatu mawatu la o fio lovi inga e whamawau tu maula wa matou whatawa ona Yesu amene ma amene tama ia o le tatou au nanga maasani foi lava nei amene o le Feau o Satauro amene ia o le tatou au nanga foi o lo whapena foi ona hilalo foi o le ala leo whaleanganga o le Global Kingdom TV New Zealand amene ia o nei foi au nanga ia o lo whapena foi ona ilalo le foi o le mama ainga ale sunga i whawhiangainga ia Mai Greta amene ia ai o te whatalo whatu foi nei tai au Feau amene o te whatalo whatu i le pa ia foi mare mamalu o se o tatou watunu o Samoa whatalo whatu i le au whainganuenga pa ia le au whainganuenga te tofi a le atua ia whatalo whale ainga o whatu atua le tino keriso ia o te whatalo whafoi ia la leo whaleanganga umalawa i lunga o penga te whailangi i whawhiangainga mo lato whalitua uso matua ngane o anu mwhanau o lo fola fo'i le tala le leia lo tatou ali o Yesu Keriso i aso taitasi amene ia whatalofa fo'i woma ma pāanga fo'i nei porkalame amene ia o te whatalofa fo'i i le sunga i whawhiangainga ia Mai Greta manona whalitua ia Sarah ia mane no falo ia ai tai nani foi le pa ia mawalunga o le ekalesia i marewa amene ia o le vi inga i foi le tua ia o nei tai au ia o te whatalo whatua ia te utou umalava i le suafa manu malo le suafa mamalu ia o le suafa matango fie male au lei o lo tatou ali o Yesu Keriso amene ia ne tai au ia leo vai atu foi wa pia mai foi ia le usola le ia pule ia la tuptala ia valor soifua sista pule ia la tai mafuta mai tai tatalo fatalo fatu ia te o le uso ne ia so Feau i le suafa manu malo lo tatou ali o Yesu Keriso ia leo vai atu fatalo fatu i le sunga i whawhiangainga i ananai ma lona whaletua la lele ia Florence nanai leo te vai atu mafuta mai nei tai au ia malor soifua i lau sunga i whawhiangainga ma whaletua ia nei tai au ia ia e whapena foi ona tatou o atu i le upu le atua amene ia pole a fo se upu le a whapena ona whamawalunga i le vi inga o le atua ia ai whapena fo i ona whai fo i ma ta i ala mo i tātou i le neia so Feau amene ia o le tusi ale o le tusi a Paulo i a Kalatia o le mata upu mua o le fai tauina le fai upu mua e tau le fai upu e sefulu ono a le sefulu lima ma le sefulu ono
ia o fai upu ia e whātāua fo i mō tātou. Amen. Ia, ka mawanu mai fo i inga tamane aso a. O Paulo o le apostolo e mai le tangata e le i tō fia fo i se tangata. Au Yesu Keriso ma le atua le tama o le na toi whatuina mai o ia i e oti a toa ma le auso o malava o e ua ia te au. I e kare sia i kalatia ia ia te o tau le alo whatu noa ma le manuia mai le atua le tama ma lo tātua li o Yesu Keriso. Amene. Au le ena fo ina mai o ia e ia ona o a tātua sala ina ia lawe ai mai o ia i tātou ai leo langa leanga ua ia nei e tusa ma le finangalo le atua o lo tātou lava tama. Ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. Ua o wofo ina ua whapea o na wawe li liu e se ina o tau i le na wala wina o tau le alofa tunoa o Keriso ai whaasanga le tala le lei ese. E le se tasi tala lei fo i lea a ua iai nisi tangata ua whaatua tuwale ia te utou. Ma fia whaali liu e se ina le tala le lei a Keriso. Ai peitai e ui lava ina tala ina e mātou po se angelu mai le langi ia te utou se tala le lei ese i lea na tala ina atu ia i mātou ia te utou ia ana tema ia. Peo na mātou mua i whai atu o te toi whai atu nei foi a whai e tala ina atu ese isi ia te utou se tala le lei ese i lea na mātou talia ia ana tema ia. O te whaaviavi nei ea i tangata po le atua. O te sa ili ea ina ia o whaafiafia i tangata. A wā a whai ana o whaafiafia pea i tangata o wale whai au ma au na Keriso. Le au soi o te whailoa atu ia te outou e le se tala le lei whale tangata sa tala ina atu e au. A wā e le i maua lea e au mai le tangata e le ia o ina i fo i au. Ua na o le whaalinga a Yesu Keriso na o maua ai. A wawa o tau whaalongo i la ua mionga na mua ina ua o le lotu. Ina o i le lotu e utaia sa o matua sa ua lava le e kare sia le atua. Ma whaatau ngā i ai. E sili fo i lo walualu i mata upu whai utaia i nisi e to tele o lo nuu. Na mātou tupulanga whaatasi lo o matuana unau i upu tuu a o utamaa. A o le atua o le na whiwhilia au talu ina whanau mai o au. Ma wala au ina au ino na alofa tu noa. Na whina ngalo fo i o ia e whaari mai lo na alo i tutonu i a te au. Ina ia o folafona ina atu inu ese le tala le le i a te ia o na o le filifili lea matangata. Ia toi whaafonga mai o le sifuru lima ma le sifuru mo no le whataua fo i mo tātoa. A o le atua o le na filfilia au. Talu ina whanau mai o au. Ma wala au ina au ilo na alo fatu noa. Na whina ngalo fo i o ia e whaari mai ilo na alo i tutonu i ate au. Ina ia o folafola ina atu inu ese le tala le le i ate ia. Ona o le filifili lea matangata. Amene, ia, taitonu le ua manino le lo whafonga i le whaitawina o le upu o le atua. Amene. Ona e manatua foi. O le eka le sia i kalatia lea na whai ele tala ala apostolo o lona bala awina i le mai tangata o lona bala awina mai le atua ma lona alopele o Yesu. Amen. Le lau wa e whaafonga mai nei tai au i le upo le atua.
lea na o faitauina o le a'oa'i a Paulo ia Kalatia ina ua sesē i latou o le a'oa'i a Paulo ia Kalatia ona ua toe tusi mai fo'i le apostolo i le ekalesia Kalatia ona ua fa'alogo mai pe ua taʻitaʻi seina fo'i le latou talitonuga me le ese mai le mea o sa a'oa'o ai ma tala'i e le apostolo i le ekalesia Kalatia ae fa'alogo mai fo'i le apostolo pe ua amata ona toe liliu ese mai le a'oa'oga lea sa fa'apena ona a'oa'o ai le apostolo iā te i latou amen o le la e tusi fa'amalosi mai ai le apostolo i le ekalesia ina ia fa'apena ona tutu mau pea lo latou fa'atuatua i ia Iesu Keristo amen famai le apostolo ai pei ta'i e ui lava ina talaina i matou po se ageilu mai le lagi iā te outou se tala lelei e ese le ana tala ia i matou iā te outou ia ana tema ia amen ai famai le apostolo o ia fo'i sa sili ona fa'asauā i le au kristiano amen o ia fo'i sa tele lona a'oa'oina i mataupu fa'aiutaia i le lotu amen o mea na le e tusi mai ai le apostolo i le ekalesia i Kalatia e fa'amalolosi ona e fa'amalolosi i le fa'atuatua ia Iesu amen famai le apostolo le ausoi o te whailoa atu ia te outou e le se tala lelei whaala tangata sa tala ina atu e au awa e le i maua le e au mai le tangata e le ia o ina fo ia wana o le whaalinga whaalinga fo i le anga na whapena ona tai ai fo le apostolo le ala i tamaseko o ngai atu fo i e au mai le au kristiano e ave i Jerusalema le taimi o le whasauā o le tamaloa o Saulo wai o sai ngomo mo ia Saulo ia leo wai ngo ia Paulo ina ua apena ona toi liliu e le atua lona ngoa e whai ai o ia ma apostolo i no ese amen famai le tamaloa sa sili ona alualu i luma lona talitonuga i lotu fa'aiutaia ma a'oa'oina fo'i o ia i tu fo'i aiutaia ma lona sauā i lea taimi amen ai o le fo'i upa sefulima o le atua o lē na filifilia a'u talu ina whanau mai o a'u ma wala auina a'u i lona alofa tunoa na finagalo fo'i o ia e whaali mai i lona alo i totogi a te au'ina ia o folafolaina atu inu ese le tala lelei iā te ia ona o le filifili le amatagata ia pei fo'i ona o wā o le apostolo le o Paulo e fiafia ia e a'oa'o le matala'i le mataupu po le a'oa'oga i ia Iesu taupu o le Satauro ona e manatua o le apostolo lea na ave ai le whaalinga amene ona lea na tai o ia i le ala i tamaseko i le anganga o le atua amene ona filifilia ai lea e le atua e whai ma ipu filifilia e ave lona finangalo pe tala'i lona finangalo inu ese amene ona o le i lo'o wā folafola ma lo'o mafaufau
i le faitau atu fo i le upo le atua ona ele o talanoa mai le afioga paia tamā i le finagalo tamā ai ia i tatou ai o tatou manatu po o tatou mafaufauga e faaletagata amene e ua e tau foi ona faaleagaga i o tatou mafaufau i pea tatou vavaai foi le upo le atua ona o le apostolo o le tagata e malosi ma o le tagata sauā i le au kristiano amene ia foi taimi i utaia o ia lea lau ua taia i loa i le agaga o le atua ma faali e iesu pe ai seā ua sauā ma ia ia te ia ona o mafaufau lea i loo mafaufau po le finagalo le atua ua filifilia ai le tamāloa po le apostolo e fai ma apostolo inu ese ona o le tagata sauā ma le tagata itoa ia e na te avea le finagalo o le atua inu ese o lea na filifilia ai o ia lea lai ai le tusi le akalatia pai mai le apostolo o lona valaauina i lē mai tagata ai mai le atua ma lona alo o Iesu Keriso amen lena e fiafia ai le apostolo lea e a'o le Satauro Keriso ona o lea na vaaitino ai i le faahali o Iesu ia te ia o lea la e matua naunau o lona ia naunau taʻiga o lona loto o le apostolo e tautala ma a'o i le Satauro Keriso amene ona o le faamalosi le apostolo i le ekalesia i Kalatia ona o wailoa lelei le apostolo na o Iesu Keriso lea e maua i ia le ola maua i le malosi mea na e mautua ai ma mausali ai le faatuatua o le apostolo i a Iesu Keriso ona ua loa lelei le apostolo o le ola lea i a Iesu amen o le mea fai lana e tāua ai le fai upu lea o le tusi lea i le taimi nei i a tātou o le atua le na filifili au talu ina ia o tātou iai fo i manawa atuo o tātou tina ia e tātou te le i whananau mai fo i neila no langi amen ia tali tonu sila fia i tātou i le atua ai tātou te le i whananau mai amen e whapena fo e ona sila fia e tamā lana plan i le tangata e tātou te soifua fo i maola a ua iai fo i le plan la le atua i le tangata i whapena ona taula lona whaatuatua i le atua malona finagalo o le mea na filifili lava i tātou e le atua o lana plan mo i tātou o le tangata la e mausali ma mauaa lona whaatuatua i le atua amen o le tangata manuia ona o lai ai le plana le atua i o tātou soifuanga mo tātou wolanga amen awai e le whaapea i whaia onga umatangata e le leo umatangata e le ofisa umatangata e le aveta avale umatangata amen e tele a mea e ese ai tangata amen ai o le tangata e mautu lona whaatuatua i le atua o le tangata manuia au te whaatalofa atu i
le sunga le whawhiangainga ia mai Greta leo whaatasi mai. Tai whaatasi mai lau sunga le whawhiangainga whaatai le ali ila na whaamalolonga. Ia, o le whai upas fulu ono. Na fina ngalo fo yo ia whaani mai lo na alo i tonu ia te au. Ina ia o fola ina ia o fola ina atu inu ese le tala le le ia te ia. Ona o le filifili lea matangata. Amen. Fai mele apostolo. Ana whaape filifili matangata ma fai pela na mio lea o le alu e au mai tangata pa ia o le atua. Ai ua le filifili matangata ua iloa le apostolo. E le iso na manuia i tangata. Ma tangata ia iutaia ia ma mea uma ia sa ola i le apostolo i totono i utaia. Ma mai e le filifili ei o ia. Ai ua filifili le apostolo. E alu e tala i le fina ngalo le atua. E ala ilo na alu pele o Yesu Christ. Ua iloa le apostolo. O le ola lea. O le ola le ia Keriso. Wa iei fo i tātou. Bifo ona iei tātou nei lalani. Amen. Ona iei taimi e te iaua e te iaua i le fia foi la ele e mafuta i le mafuta i tatalo mafuta i le anapongi ua ese le mea ua e fia e te alu e te mafuta ai ua e tango filifili ni mea fo i e lai fia i ai mea fa fia ai ua le filifili ua le filifili e te mafuta i le atua amene ai o tātou ia te au lava ia o te le whapeo whai atu ai o le fola ia i whamalos wa tātou uma e tātou te mana na o uma i le whaatasi mai o le atua tātou te mana na o ina ia tātou maua le whamalo longa tātou te mana na o i le atua wa e loa e tātou o le atua o le tātou malu ia o le tali tā o le tātou o la tanga e le aise atua e tusa ma le atua le tātou te au ona iai ona o lona alofa me le au iai tātou ona tātou tau lalo tātou whatu atua i le atua tātou mafuta tātou i le atua ia tātou fia i mea whale anganga a wae ola i o tātou anganga amen e maua i le fia ma le oli i le atua ai a tātou o e filifili e whai ia tuina naunga ia po o mea fo ia ale lalo langi e fia e maua le fia ai e le manuia wa tātou umana tātou o mai e fo i nā fo i taimi ai o whaasolo mai au o tātou o langa o tātou mana tu natu i le anga le leo le atua amene malana tau singa lofa ia i tātou i aso taitasi amene au isi o lai mamao ma le atua amene ona la fo wa tele mea la ua fo wa e le atua ia i lato ia ua whapena ai ona maue lato le fia ia ma fia i mea le tino ia ai ele nei ele whapeo te whai atu ele fo ele whapeo ai ele ia mea uma o whamanuianga mea uma mai le atua ai ia tatai au tātou loto i le atua amen ia tu maua lo tātou ola whatuatua i le atua
Aua nei ave esea lo oli le atua ma lo fiafia i le atua. A o mai moa mai nei tae a o ma whafongafonga mai. Ia ai le ngata i leo le a ingo le whatuatua le tino ke riso. Ia. Tu maua o lea e tu mau se ia o le ngata anga e whao naina. Amen. Ia peo o lea fo e tatu whaasoana ne tae hao. Ia fili whaatasi ma lea tua i au filifilinga. Ia iai le alofa o lea tua i lau filifilinga. Ia iai lona oli. Ia iai lona file mu. I le filifilinga a tātou tangata whaolaina, tangata paia o ia mai moa mai ma whafongafonga mai. Fili whaatasi ma lea tua i mea lava. Ona manuia leo mea lava tātou te whaia. Pe a tātou fili whaatasi ma lea tua. E ala ino nālo pele o Yesu Keriso. Amen. Ia, taula lo whatuatua. Ia Yesu Keriso manana ngā luenga ma ea. I lunga o Satauro. Ia tātou wofo i ma lea tua ne yaso. Tātou sāwa vali fo i ma lea tua. Tātou whamasani ma lea tua. E manu ia i mea tātou te whaia. Ta maua i ule whasoa lau whanau, whawtai tele ata mai lau upu. Whawtai fo i ta mai lo whianga lo alofa i ta tala mai. Mātou te whaleo ai lo alofa ma lo wanga lelei. Ta mātou mau atu lava i lau fio lo vi inga. Tu mau alo mātou whata waa. Ona Yesu. Amen, ta maa. Ia. Wa mai e fo ile tātou por kalame ne tai hao. Ia e whaftai atu le usoi. Lali leia leo pule yala. Whatasi mai. Whaftai atu fo ile sunga i whawhiangainga ya nai. Ma le whaltua la leia. Ia flo whatasi mai. Whaftai atu fo ile sunga i whawhiangainga. Ia mai preta whatasi mai. Ia o te whaftai atu fo i sunga i whawhiangainga mō lātou whalitua, o ao te akono mō lātou whalitua, ia o uso matuanga ne pele le alii. Whawhitai whatasi mai le au mai moa ma le au whawhonga, tāpua inga malu o se o tātou watunu o sā moa whawhitai. Whawhitai le whatasi mai, whawhitai le langu. Wa maualunga ma maualunga le vi inga o le atua, ona o loto whaatasi mani nei tae au. Whamanuia tele le atua ia te utou umalava i le suafa mamalu o lo tātou ali o Yesu Keriso. Manu tele ina ne yaso i le alofa o le ali soifua. Alofa atu, Sista Pule Yala Tuptala, alofa atu, Paletua la lei folo, alofa atu la sunga Mike, Papea fo ile sunga alfa whengainga ya nai, Manu tele ina ne yaso soifua.